ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Ka FMA outreach hadirin bakala daban ay kajingi kay ka shiphoski kala krashani ginong region da ba bay pisa lai pawajar ban snai ki SMCR madnalor ka ba IT ru ya ki sambay CR shik lai phungot ginong region hakasno madan saisiet East Khasi Hills district kanang banyarap ikipad ba baginang penklan ya ka kamjungki kala khot ka prime ban ay jingkren hakaba ka assistant manager sector head business felicitation ka prime hub Meghalaya ka kong streamnet sotun kala ay jimpatay yigi khot jong self help group kabadan hakasno madan saisiet lingba ka livelihood and enterprise development program man bala pentre di sister ka FMA outreach man bala bay pisa pan da nabat hak jinglut kabakot laipo jatingka bala lang khmat da sister Janisha Nongrum ringkat ke jingsen ran lang ka kong Irisha Nongbri hak ni si labatay gi khot ka self help group ya ki jingdon kam ban yo jingi kai bat kumnu ru bikin yo jingaram nak sarkar bakin penhe susu ya ka kam jongki komentarmu mengiadan khmat jong ka sam kepala sponsor dekat nabat mo yawan kita training kepada universitas housing te na pedang jongpi ni laji de ko mo ka group kata dekat SCG mo badan hapo jong ni kisnang jongpi te ngila ai pi kane kasam ni kerman bapin nang yo mo ban penri ban penhe ikini ki jingri ki jongpi kam tam ban hadaya dei bat ka yo kon atrai go la dei di barit mo kana lala ban pendak pembiang kayi jongpi kata emang salang jongpi lala ru banirap mo iki wei dai ki bapen i kan nik sabab ha Panyang halaki jongki kijan umdai ban chuya ap mo yakini ki kam sarkar mentabal khoi ap kam sarkar hentai kalong ke bae ba tengin ap kata kam sarkar hentai nele ban sedang laki jongki kam ki jongi te ini ide inuk sai baren te ngerman ba piru punya bot umdai ba tangka grup kala ban le ikini ki jai kam wa dafi marwai ru la hi ban le ikini ki jai kam ki sedang dai baret kin sabut ki wei ba dai ki jai skim ki wei bat ki bala banirap ipi namar menta klam das sedang hinala de num dan bawat ipi num dan ba itu ipi te kane ka de jing sedang jongpi ban per itu ela de mo ki kam ki jongpi ki paret andre ka dan de ka jing kala ka bahe mo an iru ba dapi marwai ru la ban le ikini ki jai kam ki jongpi umdai ban ong mo bangi dipan tang ha ki wei ba de ngin sipat ngin syaro dai ki wei andre pa de ela de ngin sedang namar ni bon sin ni julong kong tai ka jing long ka jongi teng ngiri menta ngim yo jing mentoy mo ni sange no ni temkot no ka tu ni sedang banwa na da kawai dai kata ka wei ka dai ba pentron yengi mo ba ngim la ban ne ka ju kam te kum no ngin kieu dai te mentang ni i ba ka ne ka grup ro mo wat la padang ki jing du jing kermen andrai pade kum mangi ong mo ni ha panwa ikilat kilanti umdai tang ba ngin ne aju ni ha panwa te dangi yo kum kini ki jing yo mo ki skim la ni kinu ki bayar ban kerja ni ki kam tam mentar mo ka prime Meghalaya ka dan bat ni tengila ban keliru sibun ki jing keli ka session ka banuan tengah kini lenti umba pin ya ngam dan repin sei la ki jing keli ki jongpi knamba ka jingwan ka jongpi ka namlong na ai kan don mo ito so mo kong ru ila banyarap ipi ya ka ka ba pi pimla ban tet dan ni pi dan dau da kinu ki liang knamba pin yo kita ki jing mentar outreach kadai ka full form jangka kadai FME kadai nak Italian kadai ka seng ka jongi bangi jutip ka school sedation system bat ka outreach kadai ka UWC outreach for underprivileged women and children kani kadai ka tanat jong ka sedation jongi sedation sister ki bangi tray nak benta ka baha kamian shiki ba mo te lat nak school bat nak ki kam kani kadai kau katanat ka bakar pang ka bangi train ka benta ka jing ka baha ka implang ka salang ka jigroi ka par jangki brew telemba kani ka project ka bangi la ya soalang bat kanaban ban ngila ada train yaki haki sau batch ma haman ka batch ngidan live hongut hamala ka batch te ka bot shispa at hongut ngila ada ki training how new senem but lemba kani ka training ngila la ru ban poi shiki brew kajing arab lemba kajing hikai kabangi ai lemba ka kelas te rungi julet dus ke demonstration kabangi let cheki site cheki jaka badan ki jakari jingri
Bada ka jo ka poru ngila ji alam ru exposure trip ma chiki ja ki farm gi ai jaga sarkar ru ba jong ki organization ru ngila ji alam ya ki ban khnam ban tip company lembaga ji i jong ki kumno ki ri ki penman ki jingri ki jong ki haki farm te nganget ba ki parlok ki jongi ki la yo nong shibun lembaga ne ke program bat kane kade ka wei na ki dan ki wei ki bala sanction ngila kumba arteli namar lembaga ne ke project arteli ki sem siar mo ki bangi pen poi shaki SSG bat kum joro shiki brushin ben kat kum gajing don kam kat kum gajing kami ka jongi ki bangi ibet baki ya ha bakin yo ya kane ka jingerap ma lembaga naban bat kane ka sem lembaga ne ka sem kadai lai phau hajar ka jing pelut hakane bakum juru ki don ro ki siar ki ki bangila ai ki ba ki labun ki nong yo ki bala yo ki ba ki lari ki don ki bala he ki don ro da se ki bala do no ru hindet konsat chani sitai handangi kermen banang ni shakhamar ro nginang ya ringkat bat thi haka roi kapar rembat ke jerap jongkana bat ki beru ki agency tena kaliang jonga hakaliang ka organization ngapen pau ke jing songu e kanaban bat kum juru ngapen pa gajing songu ya kirang ba sunong ma namalem bat gajing tray jong ka sunong la dama phi ya tray lang kambut tolong ke be yang i bandrung sya ka sunong ma te phi dei ma phi hi ki bala prelenti teng pen songu ban ki pen pa gajing songu ka jongi ya phi ya gajing tray lang jong phi te kum ka dak ka jing songu buram ka jongi ngi pen ai ngi ai phi ka ne ka ma fala ban pen kup i de iba i rang ba sunong ai buram rui skatrish nang mai la nga aja kendo teng hi te ni ai buram rui phi da bang pen ku ya ma pula kam dei ka bakut na tang ha ka jing hi kai ka jongi ya phi ma lemba ka training hinrei ka don ru ka jing bot den ka tangi ong ka upscaling ma ta ka daw pio CR pio TA pio ta ma te nak ni sha khamar ru kumbangila akran menne kasong haka jing pindan kam ka jong phi ya ka ek ba phila yo nang tahi ki jia rap ru kin sanang yan lada pindan kam kambot nakaliang jong ka sarkar nakaliang kitlat ki ba pher ki ba kwa ban ya rap ru kinomla ban poi shaphi ma ta kasong ba phi te namar kata kadaw ngidani ikong ba naka prime ma ikong streamlet iban naka prime iban wan ai kai shu sakiwei pat ki jing rap ki ba phila kila ban pen poi ya phi ma lamba kita ba pher ban ngingat kan ke singi kong de subun ke jiwan jong phi ban ngip diang buram ya phi da ke bangi ai ka mafala tengi ikong apa deng ke jong ni ru kalong ke spa ba nak benta jong phi kum juru nak benta ke jong ni ha ka ban pen roi nang pen roi shu ma ya ke yo ka kot hakari habat haka jaka jong tena kaling jing ta sinong ni pau ka jing sungu ya ka FMA outreach kibede ki solution society of feedback ni kan ko organization ki balawan ha kini ki snam sa kini sinong jong ni ha ka jing page jing ni kum ki sinong ha kini ki snam ki balalek ni ka dong sibun ha ki jing kala ba ka jing onong jing nong sinong ki jong ni kam tam e mo ngi sini kide ki nong rep buon bang itip ka kam jing kide kan kam rep de ki jing wan to maki sani kapini kilat keleti ba nila man kamay tang nak rep kedon lu kiwe kilat keleti ke bangila makersan ya ke yang kesem ti nak liam jingi ke pau ci sungu sibune ki akila rap sibune ki nok sinong jungi kam tam kerpang ya kini ki self help group mo ki SG ke bangi balai rap kerpang hadu kata kila yo ru ya ke jing mentoy om tang ha ka jing training rewat akan yang ka kila rap ku kuno pendio ya ke pisah mo kembang 8 pau mentan cekmat bakal yo ya ka sponsor nak kena bahat nak bedi baik nikah semsia tinggi pau ji sungu ru ya baro ki bedon lang kan di singi ki mengelam sinong setri sinong ki jongi nang taya ki SG ki para sinong ki bedon lang nak ki wi ki sinong ru duan mat sakilang kan di singi jadi ki ong kan di singi kita kejing sedang mo coba ai min siam ya ki wi ru ki nong som sinong jongi bakin jami cakmat habadon kan kono kalat kelenti bakin sim ya kejing rap ka ba sorka ka ndre nginem de pade ban klet ba kanu ke bangile ngi deban sedang ban peni suana la dia mo mentabun sin ka sekar ka pik ai kanu nung tirap ka pik suai ki brio ki bala ne man le mo teng la ai ka pisala ra kam tri ru kam dan kanu ti no ti kani ketika kata kasni ka ba ka ai min siam ba kani ka wi ke SG hang ne sinong jungi
kalam jing syai SG kalong kawe kan uksai para sinong gejungi bagi dia bani lang sa kamat kumang latip akan ik portai ke pemeta mo wat don umdeng kikun ke balak nang la start ru kimia yo kam yo jam te kan ni gadi kalat kelenti kimia tre ban ngej kemru bagi kun samla gejungi umdeng umtang ki long kimia ki wan sa kani ka ki ban mi chakmat am tre ke SG ndai ki samla jing ki balak nang la start ru wan chakmat ban ye tre ka ni ka kam kecing yo cing toy cengi kum ka grup lam cing syai SG tengin nak lang grup ni aro kecing kublai ya kirang baisnong sertrisnong bat ya ki ki sista ki ba ngilai kendu ba ngilai yo syai ta kecing mentoy lang ba kani ke training ka ba ngilai yo naka FME outreach street no sista ni pelang te nya yo sibun sisa ka kecing mentoy nama ka grup cengi ngilai sang dak sem ka ba nia Christian do ding tela sisnam te nio I ba ding la ko krun te nglas dang mandu cingkermen na te don bong ngila ikendu na ya ki sister ya ni mes te mentang la yo sedak kan ida siam ngila dam nang yo sibun kata cingkermen ken ngila nang fungsingan cisu ba kenang ba ka grup cengi nang ni sakmat ro kan nang yai sirhem bat kan nang im haka ta kecing trilang da kecing ya sya lan da kata kecing ya I kecing trilang pun kita grup te kani ka training ka bang yo ngila ya usia kata kecing mentoy ya usir ngila yo da nya yo ya kan ka siam bat ya usumbai sir ngila yo te ngila ya rei kita ke wan training haka to pon te ini adon kumban rupungut sesama te kibla yo apa menta ya usum baisir nalai pungut ngala yo usum baisir ban dang don ke ban sayo biang pan nang nei sakman te kicing mentoy ngala yo sibun na kene kicing long grup cengi ni hakan nega menu bare mentang ya re aspa kini kisah lah kita ki sister tahin oh kene ngisu yarap ban kanduna ka doar yunai te basu ai te ngire la kacang ken basu aja yarap ngire na kacang te yunai te ngi di bare bo ka kru ki si beni arbeni oh yo jeng to sibu si pos ni yo training ni dan kan arut kan tulis kisah dia dan mentah nakasem tang jangka grup tangan iku bi te ki be simet dia dan he si sa vele ya yo jeng to sibun men haki po rangi dang suyo ke kai kendet kensai kentau yo jeng hikai jong ita isisi tinggal estang mereng kanduna kendet ka kecing suntu dan adu mengila yo kene ke training pan tementang las dang ken nang yo sibun kecing suntu sibun kan kecing toy mengila yo na kene ke training tengang kepat kena kaling jeng ngang kepat ba kilong kemi ki ba ni kilong kemi ni bun ni siam sia kata kecing mah ni siam kecing abangi ya kana ka kam nah kana ka benta te wala kata rungen ye persiang bangen yang hala kecong kicat ban ngen hikai bente la kam nomor ba kam ka sabatai yang kilong kemi bangen la ban penjual menyarap no haji hasiam
cam tam kum pa tamarwi cam sem cing ia cing ciar dan kit klik ege yang kasiam la ya bun te da ka cing ni cing isa khmat kum kilong kmi te kersawan ra cing mentoi lang kan yang kasiam ya pa ke yang kasiam hebra ko bi te halo jo kata tengah ngakar pat kan ya kiwi 4 kilong kemi do bakan sim kan ya kan galat habawan kum kano ke cing hikai la ne ki training ke prepare ngidi ban sim ta bangun yo ke cing hikai bang ngelak kan ban sim ya kata ka kamai ka bang unsyang bangun aptang ya ka kam sarkar ngenom la ban yo khantam ni chanong kisene kinong kondong ni da kami duna kita ke banang bastat ndai da ka cing kris da ka cing jale chongi pat bentur si khamat pat bangun yo mengesiang pada ka kam lacang dengan siang ngan yo cing mentoi pat la kan dai ke ba ni siang le se la ngam la ban dai yo usirna ngidan pergi kam ke babun kum kisniang lane bon ca ki kam ki ba per ni las nang menerim talisis niam ni sedang man reha ubni jun te mentalasis nam tamnya ada kok jun te kacing ni la re la sampat lasan sendrai tami yare arspat le Layo bandi, oh ni layo bandi di hawan ya sim ki bronan nei dan bangi libu ponom sang oh ning kong awan ai cing hikai do isisi abu ko grup awan ai cing hikai isisi tadi iba franki te nang tong ilas namanya rei te hadi milayare mintala sis prabni ngiyo pasok ka training patna anekin ka outreach sikene kel to pat nilayo sendalo ni sembasir mengisi sis perkat ni adu maka cengkan ni ladu cengkermen mak kendet tangba tong lai kundu so ikini sia ki sister ki ni siak be ai cing kayangi tengel asnak na yo mesin biang kan mata to ka grup cing ro mata nang ki im mat haka cing perkat ka cing im simet cing ro ni lanang kam ko mo kum kilong kebi ngasdang masung yo la teh ni sung yo cing tai ni yo Mars Putri. Kumpakan ngul fidan baro. Apa kok grup? Apa grup dekat ah? Kan pion Mars Putri. Mars Putri. Kidi siap. Kidi krela. Krela. Ka cing pelong yang aban bu akan ke kamera nama ba la don kasiam. Kasiam te don no khnai te ban kentur no khnai te man chulken man bu ka tu kasiam ka bantihan yang tengah orang di suahne kat bampat yo khare gitu ka sebok manati 4 yo repere gitu ka madan. Te sibu na suahne sipor la yo latan men repair me ketika madan ngan sarah panti ke oh no dengan la ta yong nus kebagi em mo kebagi tarik warna nus oke kamu tu ni nong sen kamu na jole ke ini babun kide kipen bu de ka kamu ikut ada karen imitation base mod welu ida ile asar mo punta ke na dai wei risiar kita risiar te buni ik long punta ke bun kide gi long tiba long punga ombaya penbu de kamu te karena bang teknologi kelak bande ha kadur jong kamu ka machine mo ka pelan kam ban grind ni di bang kamar jong ne re ban ong ka kam na jong kimya kim pensyo di kon mo ki ong ba kam long scam ke ka kam mo kata ni yi da ka bang itu ki mo ti ke ai khara ke jwa jong ka prank ka kwa ayu bo ka ke ai ka bang itre bang ke ka kwa ayu ka kwa bakan kan smith yang jauh ka jong ki kena mo jong ki barang ba ne ki kena ne ki riu shimet ne barang ba kam de ka kam sarka ke ka kam la jong ki la bande mo tetapi don ka babiang ka training ka government menta fitir ka nuspa kano hajar mo ikna ya pas manusnya ke ni na kalian jongi ko bo ai ko ni ma ban ai do barok hot mo takadang ni wala lam ki brio na kaleng ki department ki ba laki jong ma kanang bangin do la ban ya kan tio lang te ka ek bay ha ba thi persang ban shim mo te kude shi ko le kong na benta ka prime kabab kila aj mut banga kermen bagi ni badan hanir kila yo ekta ka ya kata ka jingsot hu bat pinum pen yap tang hanir mo te pinsa nang yai kentiu ya kata ka jingsot hu jo pi da ka balit ya kentu i gong sha ka prime mo te
ingat bagi kermen kenika sengi kamdai ke sengi ke basu tu nak tangan ni kut nak tangan ni mereka berang yai kentiu pada kerja jadi ke office sengi ke FMA outreach ke badan halum siap kalau berbor ke office ke bang beli ya berokhat mah nado kena hadu kita men ni terima dia kan sabun hi kerja ada ke jangan bat kirang bak sulau ro lamang kidan hi kitlan kita ni haban dia dia klempep dia ka office jangi ka priam burom mi piman kapot ke subhawat wat saliam ma dia subhawan yawan ya phone AA dia kena bangi dak bangi ya trelang hidup tak benkiu ya ka jing em jongpi ya ka yeng ka sem ka jongpi ma dak bahag ka jing yo jingkot ka jongpi te ka tempel quality jongpi ru ka sekiu ke em lang ka salang ka senang ha